Bercestaq sergelek tüelbeten oluktoqtura Huluska bir bastakından blindajına çümeşilerin oruga aksiyanı araydılar. Ütüyor kamsahını nehiliyek ıççakka genstvada öyöydü. Bu manlık akuopa çümeşilerin kömetinden bayanına cayıga sılcar bir döydülaqtır bıt ser siyiktaq tımnıtıttan örühünü yıqtıra. Anal bayanına operasiya hıccar olattar toqa tuttallar. Asılıtarga tuttuqtарын hep toqa onna bilettimер oq qoğanlar Тух масоннор тутталлар. Жоны булай бу кине 6 чаа улаха маны банка олор 6 час хылытын хеп. Я хана чепчики иңин болан биле. Ижja хаҗарга шуйден. Çümeçi orudugaranан сақалы алгыс тыл этиленне, сиек том тутухулунна. Онон алуот иччите сыластыынынан сери конутугар сылжар уолаттарбытын хаятарда арчылыы, араңачылыы ден бига сана үескәті. Çümeçi oruda bert sudurgu, ol kurdu korduonka, banka, çümeçi boskata, parafin nada bit. Biheha karton nada bu manı kartonadan banka razmerinden söptü behenlerin kariyam baramut banka utar doğru ugabır. O kanya olana parafin mutun ullara bit. Vajanoy banya. O ullaran baramut. Aha, parafin. Çümeçi ile de onna vosk onna bar bulutta. Otan septahtık eme ullara bud orkutu hoqtaq bitjen instruksiya bitnan parafin mat. Onna bulatan transportirovka parafin xayta barbatın den iti vosk ebi kutan belliler. Arı bile sımnağa sos bolun den. Bihi bolana bu korat общественниктара aksiya biller bittere. Onu Vyacheslav diyen volontörü kıpta bilsemmet. Ol kine instruksiya gıdan onun oran erebit. Ütüyor kamsahыңынан sergelekter erdetten Timiras bankaları munyan sağlabıttar. Onu tenge mağahıntan kahaystuanla çümeçileri ılbıttar. Ondan blindajına çümeçileri kutuga tüelbe aktiva, onu tenge oğular kıtarı kıttıhan kılaatların killerdiler. Коробка урбуппут акция окопная свеча ден, онно олоқтоқтор банкалары суян таран туттуллубут эбетер саңа чүмешилери урбуттар ите. Бертигистах нехелеген чака политикатын агентствата өйөн же берен биги бу акция бут үлеләйте. Sergele garibut ütüyor başımgar, salgı atın tüelbeler kıttığıqtıra. Ol kurduk ürdel tüelbe estafiyatan alan bugünlerge çümeşileri onurga bele. Arman Dimitriyev, Gorneluha, Bercestaq, Vesti.